ไม่นิสมปฐุมสังนิสมนิปรุกอันนี้ให้ United States จวนนินนิวเคลียร์รัลทวมนิวเคลียร์บอมกับชวกเท submarine nuclear capable submarine ฮี Middle East ลำนายะตีร์เพย์ตัดเล็ดตี report อารอนอมานีเหตุที่เลยฮีกันเรียกกันใส่จาจันไม่ให้กันเอ็นเฮาละกัง Saint Anthony's Higher Secondary School จวนกุมsang ni somni parukatanga sang ni somni pasari academic sessionatan class 11 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent phau chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui taka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thu ne na no pangan zir tirna le an kai hloina skula hian admission ron ti vero le Saint Anthony's Higher Secondary School class 11 arts admission an home mekani hey phone number te an ron tar langa heta hianin lohan bia ula admission te point lohan ti ve ngei donio ole tuna chonin kan reaction ang tuniri lo te chungkhanin multiple reports ai ti heta hian report tam takin ti na ani heta hianin Ohio class US nuclear submarine hi he nuclear bomb kap chuak thei submarine hi Gibraltar bula hianin ron lang lol mai ani hemi Gibraltar ti hi he British strong ania asap tong tak chuanin Gibraltar tialam turan ti ni amaro chu ke ni chu Mizo kan ni chu wa chuan Gibraltar kan tiang ha na chiang ber he thil hi Gibraltar bula hen ron lang ani he Gibraltar hi khoge om kan ti chuan helai hian hin omani helai hi Iran ania chuan helai hi Mediterranean Sea chuan helai hi Atlantic Ocean oma heta hianin he nuclear submarine tan ron lut heya chuan heta tang hianin adu phot chuan Iran te po hi avakap theiani hela hian Suez Canal te po a om khamo heti hian ti hian ha khai aron hung nai sot khop mai Trump pa hian he a nuclear submarine hi heti la hi akomon lowe me ma chan chumo US ballistic missile nuclear submarine kan ti ang chi te ho hi heng ho hi chu an om na mun te khoyang he anom khong en kaldon heng zong hi tu ma an thing ngai le United States lampang hian heng te hi chu thuru ka ni khovel poina asia thi an phal lo United States lampang hian tin an om na mun tuna an om na mun an live location ang chi te poi United States chuanin tuma an hril du lo Pentagon lampang te phei chuanin hei hi an thei topin an zep tlat thina ni amai ro chu he USS Alaska Ohio class submarine nuclear ral thuam kap chuak thei nuclear bomb kap chuak thei tin Tomahawk cruise missile te po za som nga chuang kap chuak thei hi hei hi a omna an ron soi tatlet mai ani tin engwangi nge hemi Gibraltar hi apoi mo kan ti chuan USA in olsam taka Middle East avapan zungzung theina kalkong poimo ani chuwan chuanin hetiang sipai chetvel dan zir chiang mi te chuan an soi dan chuan Iran en thak nan tin tuna US ina Strait of Hormuz a block te hi vatan puina turin tin Iran lampang na ya vakal chuang silawa Iran hena warning pek na atan hetiang hianin United States Trump ate sarkar chuan Trump administration chuan he submarine nuclear submarine hi nuclear capable submarine hi a omna hmuni anron soita ani ti hetiang sipai chetvel dan military analysis lampang zirchiang tu sipai chetvel dan zirchiang tu te chuanin anron soi chuak ta ani hetili apoimo vet khop mai achan chu Ohio class submarine hi khovela submarine omto te zinga chakber thilti theiber ani top maina aya class sang khan om lo reng chuan ka soi tong khanin Tomahawk cruise missile za som nga chuang heti hian in apai theya tin Trident 2 nuclear ballistic missile te po hi heti submarine hian in apai thei bokani chuwan chuanin om jebera chuan he submarine hian khoi tangpo in adu na tangin nuclear bomb kap chuak theya tin Tomahawk cruise missile mang hian in arukin sipai tin arukin be pui kha lo thak ve char thei bokani khoi tangpo in mo chuwan chuanin he submarine awm na mun an ron soi lang kherte hi apoi mo ma chan chu tuna hian in US le Iran ten deal siaman tum ma se Trump ana Iran rotna Iran ron rotna hi heti an thil rot hi hei te hi chu bol hlo ang ani chiar po ka chiar zo pe lo ka tan chon hun khoral na ani tia Trump ana asoi zo nuwa chia heti hian in United States chon he nuclear submarine omna hi an ron soita ani tin Iran lampangin US le Israel te hian in minron beile ani ngai chuan 90% uranium enrichment kan tia nuclear bomb kan siamang tia
US le Israel Iran in a warning aron pek nu loka hetiang hianin Trump pate chuanin an soyani chuwang chuanin Trump pate chuanin an thil tumtam tak zinga thil pakhat om thei chu Iran te hianin nuclear ral thuam an siam chualo na turatan hetiang hianin a nuclear capable submarine hi a omna hi an ron soilang zuai te poni theiani tin tuna hianin Gibraltar bura a om antita he nuclear submarine hi tuna kan ron riek lai hi chuanin mundanga te polo om le dei theitho Middle East lam hnai dewa te po khanin avain son phei le theitho soito khanin omna munin ron soi zuaya abak chu ti khanin thuru kani omna mun hi mo heng thei chuan soi chuak ngai zen lo ti chuanin zona pakhat om le thei chu Trump hianin Iran nen hianin Indo na chunzoma tubem ti kha mai thei amaro chu a Indo na chunzom ngenge don ti kha chu achiang bik chong lo mase kan soi to hanin apoi mo bera chu tu da hianin Middle East lama hianin hey aircraft carrier tamtak ang chi te chuanin US bomber chuanin missile defense system kan ting chi submarine pa nga yang chi te mo chuanin Strait of Hormuz an block ang chi heng te hi Middle East tampa hianin Trump athe hianin heng te an be na sale to mani chu wang chuanin aru hianin Pentagon te United States Trump administration te hian tu da project freedom an ron ti zoi ang han tu na hianin arukin sipai chakna manga Iran laka be pui thak na tur hian anin rom han chole mek mani chu ti thei turani thil han chet vel dan zong te tu na nuclear capable submarine a omna hun an ron soida na tang te hian mo tin nga tinge he nuclear capable submarine hi mi puishe thei tura hetianga an ron soi chuak her kan ti chuan he nuclear submarine te arukin te hian an operate kol charger sidani khovel pumpuya amar chu Pentagon te hian te hian in submarine omna hi an ron soita chu wang chuan hetianga Pentagon lampangina thil an ron puan hi an tumbera chuan psychological warfare mo kaka United States lampang tumni na lang entinan United States lampang chuan Iran hian deal in siam du lawani chuan hi kan ti thei ti hi kan ti thei ni ti United States lampang hian Iran kha she ti ran duanga khathil khanin Iran ram shroi tu ate an politician ate an sipai shroi tu ate khan engam ni chena chuanin khathil khanin an ngai to na te pokha shroi ve do na ni hi United States lampang hian in psychological warfare khatiang kha an mang te poni ve mai thei ani ti chuan he thil Strait of Hormuz den in zom na neem an ti chuanin ani theina chan si sang khop mai ni Strait of Hormuz nen hian to he Strait of Hormuz nen hian Strait of Hormuz hian US 10 naval blockade antia Iran longchol na huna changa ron chuak tu le Iran longchol na pan tur long reng kha an kal tang an phalmi lawani chu wang chuanin United States ina hetianga ma lo lak to na ron support tur te po khan ron tir te po ni mai thei hi chu Iran lampang hianin an lo monitor uluk viawang ti hi achianga ni tin hethile hi zona dangom le the chu US hianin Iran te hin nuclear ral thom hain kan ron beyang cheu ti a warning na aniem ti zona kha om theya khamia ro kha chu ani chi alo achan chu United States hianin nuclear ral thom hangin Iran kan beyang ti hi an na soi chi alowa amai ro chu nuclear ral thom kap chuak thei submarine hi Middle East lam hnaya hianin an hung phei zele ro ti hi chu hethile ro hi chu te hianin kan hre thei ta ani Iran lampang hian engtin yan riak kan ti chuan Iran official le sipai te chuanin ngai state media te ting hanin an han soya hethil he tru lo khop mai tru lowa borok ti so san na ani tin Iran lampang po ti henga lowin ring chho ve zel don ani ti zong ta khanin an soi ve ani tin Iran lampang po hianin submarine enge lo en thli thai tu tur ang chi te po kha khang te po kha an ti phun bel ve ni tur ani amaro chu Iran lampang hi chu hetia an navy lampang hi chu chaw rau to khop mai ti chuanin Trump hianin hetianga a nuclear submarine hi awa hun pheina chania lang chiang deu pakhat oma chu tuna hianin Trump hianin Iran hi deal siam turina duani Trump hianin US rotna te hi pom turin Iran na duani amaro chu Iran hian an pom du bik silo khami kha Iran ina US rotna an pom theina turatan hian Trump hian hetiang hianin avatita ani ti hi hetilei chu thil chiang ani tin Iran lampangin 90% uranium enrichment kan tiang anti om zibera chonin Iran lampang hianin nuclear ral thuam nuclear bomb kan siam ang ti na thlukani hi Trump hianin adu lawa chumi warning nan chon ati te poni mai thei tin adol le chon tu da hian Trump hianin China
president Xi Jinping này hiện tôi hmu mek ani Trump hi China zin mek ani chu van chuanin he nuclear submarine he nuclear capable submarine te po hi hetianga omna mun an ron soi te po hi Trump na China a tlo lai tin Taiwan chungchang an soi lai tin China Iran chungchanga an nor du na awang te po hian hetiang hianin Trump te administration US lampang Pentagon lampang hian hetiang hian nuclear capable submarine omna hi an ron soi an ron puang ta mi puishe thei turin an ron puang ta te po khana ngai thei ani thil ni thei tam khop mai bo ni se US te hi choni nuclear capable submarine an neya tunai hianin helai mun Gibraltar hian oma adu phat chuanin Middle East lampang hi aron pan thei ani he thil ai ro chu chiang ni helai hi Mizoram lo om ve ni he tat mai na la ka ti zong kha tun trum news ta na kan han react thei chu ani e video lai kan in hmu le theu do nia